Jute kang pandangan umpan Jawa. Wah, 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 wah. Kira-kira ngomong tentang butuh kawan umpan Jawa. Jangan jangan umpan Jawa hadir di hadapan pandangan semuanya. Wah, wah, wah. Oke ya, saat makanan baris berbaris yo. Kita nanti gambar terlebih dahulu ayo. Dari teman-teman dokumentasi. Oke, kita tolong diambil gambar yang paling terbaik. Nanti buatin pamflet atau thumbnail layar utama di YouTube kata dia.
Yuk, sama jalan dan juga buto-buto kalah Nyoman Jawa. Yuk difotoin. Ya. Yuk sama jalan yuk difotoin. Hadapi kemana gitu? Kalau tak manut panjenengan. Gitu. Kalian bapak ibu yuk foto siapa kalian? Orang etan, orang rene. Yuk. Kurang rene. Pakai gambar itu, gambar pamflet atau thumbnail layar utama di YouTube, oke? Nah, pakai ke YouTube, pesannya kalau aneh gampang, oke? Mas semangat, Raketo. Oke, Mas Mandan, abot siap. Yuk, Mas Mandan dimotorin yuk. Kurang etan. Mas Mandan. Ini madepnya putih ini, mohon nyata. Jangan teman-teman YouTuber, adabnya nyata. Oke, siap. Kalian bapak ibu yuk.